Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papayung lo tamololo donggolo maapuolo dikulenti ditudi polayolo botulolo bedonggolo payu-payuolo ami tilo tiamo ilahe ai tiliango lo hilao molango wolo akali mobango tilanggalo ilalamo diluhuto ilamango to ada titima-timamango molayoa modiamango bangga tupalalomai tupalai tedutula aluhu wau bulua malo liya tua ladutai lapapalo dilohe lingkalo ode timo ipitalo ode pini bubualo ode hulawa potalo ulenge ai moti ale alui bui pengale wale li bandalolale kalau de otimbuale li purulu male lumongia lumondale lumongia kali purulu motia malamai utolia taila dia kompai rotamulolo tikulendi itu di polayo lo batulolo koyungi opi otolo wano bolo pi otolo dia bolo ulo tamalumbulo wano bolo ulo tamalumbulo bodi lo bongo pumbulo bolo uti hulo dila tumulo tadi utulia potokulo. Alhamdulillah wa syukurillah ala rasulillah tegade tiana ilo tinga mola gila wa kauli lo tudu tadela ito to bule dikti mama ito pango lehile umama diabano to pai lo mongotilo lo mongotiamo donggolo ima timamano Kapayo lo tamulolo Menggade dia mati mamangolo Koyungo maamuali piotolo Banda matoduolo Wa mapopomotulolo Mondali podiambangolo Maapu bolima maapu lamiato tia Duola tol-tol yang memudla utulia Amiato tia mondo kecamatan Mananggu lo berangkat Mei jam 7 lo hebe dengan putu lo helilia lo dunggai lo bulu di mai lo putu kuito lo langgaria utulia tahuda lo mangati amamu dahai wali patamu lo wala binta amu lo wihi kola tumbulamu to ma pati hula amu to taruh di tauda ali imamu dila li patamu umu salamu udah dongohe lo tadu dulaa salamu po patata dongohe lo tada data bulen diti tuluto to batang apilo humbuto to adati lo to yunuto mondali uti mosalamu po. Assalamualaikum. Boleh